DPWH kinompronta ang kontratista king mesirang flood control project king Arayat, Pampanga. Residente ning San Simon may protesta king mabagal at agnanagnan a konstruksyon dareng tete at dalan. Vice Mayor Ron Dongka peg maragol reng plano king turismo. Philippine Economic Briefing king Clark peg maraguling susulong a Luzon Economic Corridor. Toastmasters Division O, formal ng pepakilala ring bayong opisyal. Maya pa oras kabalen. Kaya tamay mabilog ang pwersa ng GNN TV44, mabiyela rin makapanaon at lokal na istoryang dapat yung abalo, pamilataning garantisado, kumpleto ang pambalansing informasyon. Ore ni po rin balitang may kalap kilom ng Paruninggo. Ako po'y Benny Ginto at iti in News Force, Pampanga. Personal neng pegsabihan DPWH Secretary Vince Dizon, in kontraktor ang ginawaking flood control project in Barangay Candating, Arayat, ay report. Inyang Martes, September 23, kinompronta ng Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon, Engineer Edgar Sagom, ing makibandi ning Edmarie Construction and Trading, kaugne ning paulit-ulit pangasira ning flood control project kete king Barangay Candating, Arayat. At suya naman king Inspection IT, i-Independent Commission for Infrastructure Advisor Benjamin Magalo. Problema natin dito, yung dami na binuhos ng pera ng gobyerno dito since 2018. Tapos ganyan-ganyan lang, masisira din. May problema yun. Agpangkang Dizon, iimbestiga ngeni ning DPWH nung pepagamit ng sagum ing kayang lisensya king aliwang kumpanya o individual. Meto nga aligasyon na posibleng may kaapekto kano king kalidad ning proyekto. Balaos mo naman ing inspeksyon at review ning kontrata bang pakibaluan ng ating meging pa maglabag keti. Pagka hindi ka magsabi sa amin ng maayos, sabihan mo na kami. Kasi problema to. Problema yun ni boss. Engineer, problema yun. Ing amanwang proyekto, inaw siyang rehabilitation of the eroded bank of Pampanga River in Candating ay naproba ninyang 2018 ating halagang 20 milyon. Kay Batnanita, tinanggap iting 5 mikakawaning pondo aminabot king halos 295 million pesos. 20 million inyang 2018, 91 million inyang 2023, at duwang kontratang siya 91 million inyang 2024 at 100 million pesos inyang 2025. August 2024, inyang mela sakya nga manuang flood control project, amig dalang peligro, kareng residenteng manok nangan malapit king lugar. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susunod. Katukining masika na ura na sangkaning Super Typhoon Nando, balaw sing pamamye medical service ng JBL Hospital ay ding balita. Katukining masikara pamanuran, adala ning Super Typhoon Nando, manatili ang makasadya, reng niyayaliwang clinical departments at emergency personnel ning DOH Jose B. Lingad Memorial General Hospital o JBL MGH, bang pakibatan ning pamangailangan dareng apektadong residente. Kabilang kareng serbisyong yampang ning hospital, ing ustong pamamye doxycycline para kareng apektadong komunidad, pamagpakalat impormasyon
sitwasyon, dikilking leptospirosis at ring paralan, bangaywasan iti, pamag-deploy ng Philippine Emergency Medical Assistance Team, pamagsadyang pansamantalang pasilidad para karang stranded na empleyado ning ospital. Samantala, sumaangid ning albug king balen ning Santo Tomas, manatili ang makabuklat at balausing serbisyong medikal, ketiking bukas center ning JBL MGH manibat alas 6 ning abak hanggang alas 10 ning bengi. Reng takbang areti makapailalam laking direktiba ng Presidente Ferdinand Marcos Jr. bang siguraduhan na ligtas at mabilis ing saup medikal para kareng Pilipino, partikular na king panahon ning kalamidad. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susunod. Nalami batar ang residente ni San Simon, king aglanag na mabagal ka ng konstruksyon na rin proyektong pang-infrastruktura. Inyag ninalan na reti, king protesta. Ay report. Dapat po, bayo dele sa kini, inayos do pa mo po rin dalan tamo. Makapaninayan naman po ini. Nung ito mo punguran-uran, albugal-bug sa akliya mo po ito, agyuta ito. Sanitane. Pero sana, bayo di gawain ni inayos do pa po rin dalan. Nagtipo ng mga residente sa Tulawok Bridge sa bayan ng San Simon nitong Sabado, September 20, upang ipanawagan ang mas mabilis na aksyon sa mga tulay at kalsadang matagal na umanong nakaantala ang konstruksyon sa bayan. Galit ang mga tao dahil sabay-sabay na isinara ang ilang pangunahing daanan. Ang Tulawok Bridge na under construction pa mula Pebrero at ang alternatibong ruta sa Barangay Santa Monica na sarado rin dahil sa isa pang proyekto. Sarado at ginagawa pa rin ang San Miguel Bridge na halos 3 taon nang hindi nadadaanan ng mga motorista. Lawi ako naging public consultation, apo itang planning, apo itang coordination among barangay municipal officials. Wala mo di masyadong din ang pasilita. Sabi ko lang din, dapat yung itong proyekto. By the way, din proyekto, lalo na bayong tete, bayong dalan, burita na rin, siyempre. Kaya mo, they should be implemented properly. Kalo pa na rin, di sabi-sabela. Dahil sa sitwasyon sa bayan, napipilitan ang mga residente na dumaan sa mas makipot at mas malayong Manabak Road na nagdudulot ng matinding trapiko, mas mahabang biyahe, dagdag gastos sa pamasahe at pati pagkawala ng kita para sa ilan. Si Lola Cristina Tulyao, 78 anyos mula Barangay Santo Niño, isa sa mga matinding apektado. Ito po kung napon, minta ko kingapalit, importante yung pintalang ko. Sa pilitan po, mamasay ko po ng adwandalan yung pamisabi. Eni po, uling sabihan na pong malawot, singilana po 300. Ay sama-samang Yamo po mitagan pamasahe ko, alana akong pera. Lalakaran ko mo po yan. Ang kaking tulaw. Yan po, ako po agyo. Nung ako sakit, tricycle. Ngunit sa halip na guminhawa ang aming pamumuhay, panjalike po sanang tamangan, mintes mo ito, pamasahe nepa. Hindi lamang usapin ng abala ang problema, kundi kabuhayan ng mas nakararaming residente. Bilisan, ariyan lang mga bilis ding tete, bang kanita mila ko kami kasakitan kay ni Balen San Simon. Bali ma'am, sir, bali adwala kanyan, ining Tulawok Bridge, itang San Miguel Bridge. Tapos, misabi, syempre, ninong ebisang ating proyekto. Pero sana naman, dalapi sabi-sabi. Like at lulang dalan ming makabimbing kanyan. Adwan tete, may itong dalan na anyay maging access me is in Manabak Road, Barangay San Juan, na pa patag. Anya manawagan kami talaga kahit ang makantang bagay. Bilisan. Samantala, nagpaliwanag ang Department of Public Works and Highways o DPWH Region 3 na ang Tulaok Overpass Bridge ay bahagi ng malaking proyekto ng flood mitigation at connectivity na iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos ang malawakang pagbaha noong 2023. Sinabi ng DPWH na naharap ang proyekto sa maraming pagkaantala dahil sa
permits at paglilipat ng mga utility gaya ng linya ng tubig, kuryente at telecom. Nagsimula ang konstruksyon noong June 2024 at target na matapos ang unang yugto sa February 2026. Sa ngayon, nakatuon na ang trabaho sa pagtanggal ng lumang tulay at paggawa ng mga bagong steel girder. Ayon sa ahensya, limitado rin ang construction hours sa gabi hanggang madaling araw or 10 p.m. hanggang 5 a.m. para hindi masyadong makaapekto sa trabaho sa NLEX. Humingi sila ng pangunawa at tinitiyak na ginagawa ang lahat upang matapos ang proyekto ng ligtas at episyente. Habang nananawagan ang mga residente ng mabilisang aksyon, naninindigan naman ng DPWH na ang proyekto ay mahalaga para sa pangmatagalang solusyon sa baha at mas maayos na koneksyon ng Pampanga, Central at Northern Luzon at Metro Manila. Gayunpaman, para sa mga taga San Simon, bawat araw ng pagkakaantala ay dagdag pahirap. Ang hamon ngayon, paano mababalanse ang pangmatagalang plano ng gobyerno at ang agarang pangangailangan ng mga tao. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Umpisa na nening LGU ng San Fernando, ing pamanlalakad ng People's Hospital ng Civic Center. Ay ning kompletong detalye ng Patricia Mamangon. Good news para po kareng Fernandino. Formal na neng pesinayan ning lokal kapanibala ning San Fernando king pamanimunan ng Mayor Vilma Caluwag ing groundbreaking ceremony ning San Fernando People's Hospital inyang Huwebes, September 25 king City Civic Center king Barangay San Isidro. Ing proyekto metong yakanong katuparan king pangako dari Mayor Vilma Caluwag, Vice Mayor Aurelio Brenz Gonzales at ing 9th Sangguniang lungsod na itatag ing pekamumunang pampublikong ospital ning syudad bilang pakibat king daragula pa mangailangang medical dareng Fernandino. Ay, maragulya pong maragul sa upini kareng Fernandinos kasi syempre nala po makisiksikan kay JBL, nalamanin na yung serbisyo kay JBL kasi ning kaya ting for operation maninaya larugungat lungaldo bayo lang ma-accommodate ngayong tendency potang alala masakit na lapanan daman mumunta larugo ka ring private hospital lagyang alalang pera kanta mamalimus la so eda na kailangan mamalimus para king pa magpaulo king sarili da kasi ining tatalakad tamong hospital no balance billing libriyangan agyang milyon niya pa'y maging bilda alalang bayaran anya maragul sa opini eda ne isipan king budget da uling libriya. Italaka diyang pasilidad king kabilugang 10,000 square meter aloti kabilang na ing 7,500 square meter abandi na ning syudad at ing 2,500 square meter adonasyon na naman ning pamilyang Kamiling. Anyang abalo kay na tikdo de pining hospital ngayon ni makanyan ko may compel na sabi ko nag-start ko kasi sir, sinopanda ko rin kayong city so ako palagi ako kayong time ko naman ngayon na pwede kong makasahop, sabi ko sumahop ko. Kaya pinanyang abalo ko rin na inilibriya kay ba't sahop ya karing Fernandino ko sir, may panganak ko San Fernando, betwa ko kayong ng San Fernando kaya sabi ko, ingabon ngayon kung baga sahop nan kaya kami, mumuna misopan ko. Kaya ka na akong profesyon, kadwa, misopan tamo rin kay future. Ikatamong Fernandino kaya ning lahat ngayon. Kaya kami, buong family, actually, alwa mo ako, mag-decide kami talaga na i-donate ining lahat ngayon para makasahop mo rin. Nung makananong kami, sinopanda kami rin na niyang mag-start kami. Ing hospital, dinisenyo ya bilang level 1 facility na ating paunang 99 bed capacity at ating manimunang serbisyo, kalupaning emergency care, inpatient at outpatient services, delivery at surgical rooms, dental clinic, pharmacy, laboratorio at diagnostic facility. Makasadyaya namang iting isadya para king pa mag-upgrade bilang level 2 hospital king daratang nga panahon. Agpang kang Mayor Caluwag
Taliwag, maginyang simboling ospital bilang universal healthcare para king ega-naganan. Nung ka rin, ipatupad ing no balance billing policy para kareng pasyente. Kapag nasana mo naman niti na bawasan ing marakala pasyente king Jose B. Lingad Memorial General Hospital at taliwa pang pampublikong ospital king lalawigan. Iba't king national government mileleya ing 50 million pesos para king 2025 at 350 million pesos naman para king 2026 king SAUP ning Department of Budget and Management's Local Government Support Fund. Penny mo nande, dinadating Senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales Jr. at salukuyang Deputy Majority Leader Micah Gonzales ing panyulong ning pondo para king proyekto. Pinuri na mo namang kaluwag ing technical working group apani mo na ng City Health Office apamunto ka ng Dr. Rowena Salas at kinilala ing generosity ng architect Jizane Camiling king donasyon na ning loti. Oras ang mayari ing San Fernando People's Hospital asahan niyang maging haligi ning serbisyong pangkabulasan king syudad. Libre, accessible at dekalidad para karing hanggang Fernandino. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutu king Balen, susuyo. Kayo lang ang tabayanan. Vice Mayor Ron Dongka, Peg Maragol, reng plano king turismo. Philippine Economic Briefing king Clark, Peg Maraguling susulong Luzon Economic Corridor. Toastmasters Division O, formal ng pepakilala rin bayong opisyal. Nais namin ipaalala na ang pagtatayo ng bahay sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente ay labis na mapanganib. Kapag aksidenteng maputol ang kable ng kuryente, maaari itong makasunog ng mga kabahayan at makamatay. Dahil dikit-dikit ang mga bahay, mabilis nakakalat ang apoy. At kapag tumama ang matinding kalamidad, maaaring matumba ang tore ng kuryente at direktang gumuho ang tore sa bahay ninyo. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Panandamaning El Nino. Kung toro papali o mitatasing temperatura, daragul mo naman ing pamangailangan king kuryente. King daragula demand king kuryente asang kaning paning pamangamit kareng appliances kalupaning aircon, freezer at refrigerator. Asahan tamo naman na siguradong tuki ing kimot ning presyo ning kuryente amani batan king wholesale electricity spot market. Inya naman papaganakan ing Sfelapco kareng hanggang consumers ing paniguradong pamagbayo ning konsumo at presyo ning kuryente balang kilowatt hour. Manatiling makayantabe king kaya kaming Facebook page para kareng latest advisory. Beto nga paganaka, ibat king Sfelapco. Dini pa rin balitang Kapampangan. Di kasundula rin mayors king Pampanga na isuspendiya yung koleksyon ng septage fee. Ay din balita. Mika sundula ring alkalde king Mabilog Alalawigan na isuspendiya pa mo ang koleksyon ng septage fees kareng hanggang Balen. King regular meeting ning Pampanga Mayor's League o PML inyang Webis, September 25, apagdesisyonan na i-hold ya pa mo ing pamagpatupad ning kanya-kanyarang septage ordinances kabang panigaralan ning mas epektibong paralan bang aprotektan lareng water resources at asigurado na mitutokyan niya yung Clean Water Act.
Tinagon king pulong reng alkalde, iba't kareng miyayaliwang balen ning Pampanga, kayabe na i-Vice Governor Dennis Delta Pineda. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Muna ng Mayor Vilma Caluwag ng Siyudad San Fernando, ing pamagdake sao kareng epektado ning albog. Ay ning report ng Patricia Mamangon. Tambing ng pemuntalan ng lokal na gobyerno ng Siyudad San Fernando, king pamanimunan ng Mayor Vilma Caluwag, reng pamilyang apektado ng albog. Asangkan ng Super Typhoon Ragasa o dating Nando, ape pasik na nga ning hanging habagat. Inyang Martes, September 23, personal yung menatadi Caluwag, kayabing City Disaster Risk Reduction and Management Council o CDRRMC, kareng ayuda iba't king national government, kareng migit atlong dalang pamilya, ketiking Sitio Olivas, Barangay San Nicolas, nung nuka rin makalbog lapamurin keng danum, reng bale. Inutos ning alkalde king CDRRMC na ibalawos ing masusing pamagbante king kabilyan darembalang komunidad aapektado ning albog at siguraduang miyabot kareti ing kailangan na saup. Balabalaos naman ing monitoring ning syudad king kondisyon king panahon bilang pamagsadya king posibleng pamaglala ning sitwasyon. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Ininspeksyon na lang Congressman Pogi Lasatin, reng lugal na epektado ning masikanauran kayag naning bagyong Nando at Habagat. Ay ning report ng Patricia Mamangon. Meto nga serye ning inspeksyon ning penimuna ng Pampanga 1st District Representative Carmelo Pogi Lazatin Jr. kareng lugar na apektado ning masikanauran asang kaning Super Typhoon Nando at Habagat inyang September 22, 2025. Kaya beneng Lazatin, i-District Engineer Arnold Ocampo ning Department of Public Works and Highways o DPWH Pampanga 3rd District Engineering Office bang abalo reng lugar na kailangan ning agarang aksyon at asiguradong kaligtasan at mabilis lang mibangon reng residente. Kabilang kareng lugar la karelang ininspeksyon ng Barangay Sapang Balen king Mabalacat City, Sapa Libutad king Siyudad ning Angeles at Bukanan king Balen ning Magalang. Kapag nasaning inspeksyon ning Alawe, ing lawak na ning kasiran at abalo'y kailangan na rehabilitasyon at asiguradong coordination ning local at ning national agency para king agarang ayuda at saup para kareng apektadong barangay. Agpangkalazatin, manatiling prioridad ng kaligtasan dareng memalen ating mabilis apamamakibat ting karelang pamangailangan libutad ning kalamidad. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. King aspeto ning turismo king Bacolor, panigobra ning Vice Mayor Rondong Ka, ing pamanyulong ning Tourism Code, bang aris Trulareng Resort, king Balen, ay ning report. Lalam ning susubong nga Municipal Tourism Code, aamuyot na lang Bacolor Vice Mayor Rondong Ka, reng makibanding resort na irehistro reng karelang negosyo, bang asiguradong masalesing regulasyon at igit kingega na gana ing kaligtasan dareng bisitang darayo keti. Kaya pinupush po namin ang Tourism Code para ma-regulate po namin yung mga private resorts. Meron po doon na regulation na gusto natin, may records po tayo for safety ng mga tao na nag-come and go, na pumapasok po. So may records po tayo and at the same time na nalalaman natin na meron palang ganito kadaming resorts na pwede natin pasyalan. Agpang kang Vice Mayor Dungka, metong kareng mani munang prioridad ning lokal na gobyerno ning Bacolor, ing panyulong ning turismo. Kabilang nakiting pamanalakad tourism park, nung nuka rin papakiting lokal a kultura, reng festival, at reng mga nyaman na pamangang kapampangan, kapamilatan da reng cooking competition. Kasalukuyan po, meron pong tourism park na dinidevelop po dyan sa may malapit sa Gugu Dike sa tabi ng Barangay San Vicente. But speaking of tourism programs, as part of the tourism, alam niyo naman po Bacolor ay
sagana sa kultura, sa history. So, yung pong mga activities namin like Lanaval de Bacolor, Makatapak Festival, yung Mutyaning Bacolor na ngayon, Reina de Bacolor na. So, tuloy-tuloy po yan. Kaya be mo naman kay karelang inisyatiba ing pamakipag-ugnayan ng LGU king Pampanga State University o yung dating Don Honorio Ventura State University o DABSU para king pamagpatibe na rin programang pang-edukasyon at pang-turismo. Nakikipag-tie up po ang munisipyo sa DABSU sa mga estudyante kung ano pa po ang mga pwede i-develop sa when it comes to tourism. Maragol kaning potensyal ning Bacolor bilang sentro ning turismo, lalo na't kikilalanan niya iti bilang metong kareng paboritong wedding destination king region. Uli dareng makasalisayang Pisamban, kalupa na ning San Guillermo Parish at San Vicente Church. Kaugnay na niti, makipag-ugnayan niya naman ning Bacolor kareng pribadong sektor, kalupa dareng Airbnb at kareng makibanding private villas, bang apasik nangan pa yung karanasan dareng turista. King panalwima niyaw siya dungka king gustong pa magrehistro dareng negosyo. Emo para king pamanuki king batas, nune para mo rin king kaligtasan at king balaw sa progreso ng industriya ng turismo king Bacolor. Para po makita ng mga Kapampangan and at the same time, hindi lang po buong ng Pampanga, pati po ng buong Pilipinas na meron po palang mga resorts na ganito sa Bacolor. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo. Manatili makatutok king weekend edition ng News Force Pampanga. Kapag labis pong nainitan o nausukan ng mga linya, tore at mga materyales na nakakabit dito, maaaring magdulot ito ng pagkaantala sa daloy ng kuryente. Bukod sa apoy, ang usok mula sa pagsisiga ay nagiging dahilan para ma-ionize ang hangin sa paligid ng linya ng kuryente. Ang mismong hangin ay pwedeng maging konduktor ng kuryente sa pagitan ng mga kable. Ang usok ay maaaring daluyan ng kuryente papuntang lupa at maging sanhi ng brownout. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Dini pa rin balitang Kapampangan.
in progreso king ekonomiya king bansa, partikular na king Luzon, ing binida ning economic briefing a penimuna ning Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP. Ay ning report. Penimuna ning Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ing Philippine Economic Briefing Clark Leg amigitemang Building Better, Delivering More ketiking Hilton Clark Sun Valley Resort. Kareng presentasyon at diskusyon dinake dareng economic managers, reng opisyal ning gobyerno at tubod ning pribadong sektor ing pekabayong update di kiling kabilyan ning ekonomiya, reng inisyatiba king regional panyulong makanyan mo rin ning plano para king pamamuhunan at infrastruktura. Kabilang king binida king report ing Luzon Economic Corridor a inisyatibo ning Pilipinas, Japan at Amerika. Bang igitya pang pasiknangan ning Central Luzon bilang agri-industrial hub at global gateway. Bigleleng US inisyala $3.8 million para king pamanalakad king 212-kilometer freight train amanuglong king Subic, Clark, Bulacan, Metro Manila hanggang Batangas. Napakaswerte ng Clark dahil nalagay kaagad ang magagandang infrastructure, facilities, all the roads, and the train is starting. And because Clark is now strategically positioned towards the development of the North Luzon Economic Corridor, we are exerting more efforts to bring in investors and investments. And we're working very hard on that. Layo na mo naman ning Luzon Economic Corridor ing makapanamuyot kapitalista king semiconductors, data centers, logistics, renewable energy, food security, pharmaceuticals, ampong turismo. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Binida ning management ning CDC na mabot king 77 billion pesos ing mitalang investments king Clark. Ay ning istorya ng Patricia Mamangon. Tuklo king 77 billion pesos ing mitalang investments keti king Clark Freeport inyang 2024. Patunay kano ning sisika na kumpiyansa dareng negosyante king potential ning lugar bilang sentrong pang-ekonomiya ning bansa. King Philippine Economic Briefing o PEB 2025, King Clark, dinikdik ng Clark Development Corporation o CDC President and CEO Atty. Agnes VST Devanadera, ing aliwang klasing modelo ning Freeport. Kikimutsa kaning Clark ang timong meto nga lokal na gobyerno nung nukarin tatanggalan ing red tape at alila niting red carpet. Higit pa kanuketi, buridang bumuong meto nga tunay komunidad, malinis at susuporta king global businesses at kareng lokal na negosyante. King salukuyan ating 1,213 locators at migit 146,000 na talapagobra king Freeport akikilalanan bilang manimunang economic engine king Region 3. Kawani kareng mga ragula kumpanya, didina nandala ning CDC reng mga lating magnegosyo. Maglelating free space para kareng local artists, makisan metong kareng hotel para king promosyon dareng local products at gagawang mas malawak ka merkado para kareng MSMEs o micro, small and medium enterprises. Ing PEB, magsilbi ang plataporma ng gobyerno para king transparency at ustong impormasyon. Alakwas pang magpatibe king Clark bilang destinasyon para kareng bayong magnegosyo at kapitalista. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Mas maragula pondo para king feeding program na rin kahinakan undernourished kareng public schools ing susubong ng Senator Bam Aquino ay ning balita. Kukulay kay Senator Bam Aquino king gobyerno nagawang mas prioridad ing laban kontra malnutrisyon. Kay bat nan didikdik na ing kailanganan na dagdaga pondo para king feeding program dareng anak masyado yang malati kumpara king bilyon-bilyong mawawala king kaban ning balen pauli ning anomalya. King hearing ning Senate Blue Ribbon Committee inyang Webis, dinikdik ning senador na 3 billion pesos mo ing kailangan bang
pababa, iba't king 120 hanggang 150 ang aldo ning feeding program ning Department of Education. Makinabang keti, reng migit kumulang 3 milyong kayanakang Pilipino as severely wasted o undernourished. Napag-usapan namin sa hearing the other day, Senator Pangilinan and Senator Sherwin were with me dun sa nutrition program. And in that hearing, it only costs 3 billion pesos to increase our feeding program for 3 million severely wasted children. Dagdag na pang Aquino, makaapekto ing malnutrisyon, alimuking kabulasan na rin kayanakan, nune patiking kinabukasan ning balen. I mean, put that into context, para sa 3 million na severely wasted and wasted children, para ma-increase yung kanilang feeding program from 120 to 150 days, sa totoo lang kulang pa nga po yun eh. It will only cost an additional 3 billion. And we're talking about trillions, possibly trillion na nanakaw sa atin. Agpangking datos ning Second Congressional Commission on Education o EDCOM 2, metong kareng 4 kayanakang Pilipino edad 5 pababa ing makaranas stunting o pangabansot dulot ning pangmalwatang malnutrisyon. Ating 26.7% dareng anak ing apektado manibat banduang 2000 hanggang 2020 ang magdulot seryosong epekto karasking pamag-aral, kabulasan at productivity. 7 banwaneng milabas manibat inyang maging batasya ing masustansyang pagkain para sa Batang Pilipino Act as sinulong ng Senator Aquino. Makanyan man, limitado ya pamurin ng implementasyon na niti pauli ning kakulangan king pondo. Para king banwang 2025, ating 11.77 bilyong pesos sa pondo ing school-based feeding program ning DepEd. Target na iting itas king 14 billion pesos karas ning 2026 bang asaklo ring migit 15 milyong kayanakan iba't kindergarten hanggang grade 6. Sumangid na niti manalakaran niya Senator Aquino na dapat tipiran ing programa laban king karanupan at malnutrisyon. And what we're saying, ito dapat yung priority. There's an opportunity with what's happening in our country right now to really fund good programs properly. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Manatiling makatutok king weekend edition ng News Force Pampanga. Ang inyong truck ay maaaring sumabit sa linya ng kuryente. Dahilan para dumaloy ang kuryente sa inyong sasakyan at pagmulan ng disgrasya o pagkamatay. Maaari ring maantala ang daloy ng kuryente kung masisira ang linya o poste. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay tulad ng metal, kahoy, pati na rin ng bato ay nakakamatay. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Panandamaning El Nino. Kung toro papali o mitatasing temperatura, daragul mo naman ing pamangailangan king kuryente. King daragula demand king kuryente asang kaning paning pamangamit kareng appliances kalupaning aircon, freezer at refrigerator. Asahan tamo naman na siguradong tuki ing kimot ning presyo ning kuryente amani batan king wholesale electricity spot market. Inya naman papaganakan ing Sfelapco kareng hanggang consumers ing paniguradong pamagbayo ning konsumo at presyo ning kuryente balang kilowatt hour. Manatiling makayantabe king kaya kaming Facebook page para kareng latest advisory. Beto nga paganaka, ibat king Sfelapco. Dini pa rin balitang dapat tamang tutukan. Formal na ning binukulat ng City Government ng San Fernando
ing Bayong Tete, ing Barangay del Pilar. Ay ning balita. Pesinayanan ng City Government ng Siyudad San Fernando, ing Bayong Talakada, Sitio Matahimik Bridge, ketiking Barangay del Pilar, inyang September 24, bilang solusyon, bang mabawas ing matinding trapiko, kareng manimunang dalan king siyudad. At inyang kabang 20.8 metro ing tete, yang manugtong king Sitio Matahimik, papuntang Unisite Subdivision, makanyan mo rin, king Barangay San Jose, Barangay San Felipe, at kareng Kasipi nga balen ning Mexico. Agpang kang Mayor Vilma Caluag, kapag nasaning proyekto ing magsilbiyang alternatibong ruta, bang mabawas ing mabaya ta trapiko king Jose Abad Santos Avenue at MacArthur Highway. Peni muna ning inaugurasyon din na Mayor Caluag, City Engineer Anel David, City Public Order and Safety Coordinating Officer Louie Clemente. Katuki ning pamamuklat ning tete, balabalaos mo naman ray ngaliwapang proyekto ning syudad. Kabilang na ing Central Storage Facility, binuklat inyang September 23, ating makasadyang groundbreaking ning CSFP People's Hospital ngening September 25. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Kaya katanamang silipan ng pamamuklat ng Interbarangay Basketball Tournament, King Araya, King Report ID. Matagumpay ang binuklat inyang aldoning Sabado, September 20. Ketiking Arayat Sports Complex, ing metong karing peka antabayan ng sports event ning Banua. Alayong pasiknangan ing youth development, sportsmanship at unity dareng Arayateño. Kayag na niya itiking panyalubong para king selebrasyon ning paparata nga Arayat Town Fiesta king November 25. Peni muna ni mismong Mayor Jeff Luriz ing opening ceremony nung nukarin din naniting kayang inspirasyon di king ulagan ng sports bilang tete ning pamisan metong at pamibuklod-buklod. Tayo po ay nagkakaisa upang palakasin ang ugnayan ng bawat barangay. Bigyang diin ang kahalagaan ng kabataan at itayo ang kultura ng disiplina, pagkakaibigan at respeto sa pamamagitan ng sports. Tinagon laketi reng pilang provincial at local leaders kalupa ng Congresswoman Micah Gonzales, Board Member Maymay Gonzales, Vice Mayor Monching Changcoco, reng miyembro ng Sangguniang Bayan, reng Barangay Kapitan at SK Chairman Christian Noah Cagyat. Memye nemang championship vibes ng Arellano University Pep Squad king karelang high energy cheer dance performance at talaga namang megpa-hype king crowd. Bilang suporta, minabot naman ni Mayor Luriz sa instant cash gifts para karimbalang barangay team, Ampong Muse. Ela naman Pepay Talui, din na Congresswoman Gonzales at Board Member Gonzales amemye dagdag cash assistance para kareng koponan at king kabilugang tournament. At 10 lang barangay, reng milaban-laban para king kampyonato. Ing finals, ganapan niya king daratangan November 15, 2025 at tuturing ang major highlight ning fiesta. King pamamupos ning programa, pepayabo yan naman pasalamat i Mayor Luriz, kari Governor Lilia Pineda at Vice Governor Dennis Delta Pineda king balaos ng suporta, kareng Arayateño. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Abe, muna mong pasiklangan ng kekang kapasidad karas king public speaking, yan ang tutukan ng Toastmasters Club. Ipinagdiwang ng Toastmasters International Division O ang installation of officers at awarding ceremony nitong September 20 sa The Clover Hotel, Angeles City na dinaluhan ng mga miyembro mula sa iba't ibang bahagi ng Northern at Central Luzon. Sa programang may temang Mekeni Tuki Ka, tampok ang panunumpa ng mga bagong opisyal, pagbibigay parangal, at inspirational messages mula sa mga lider ng organisasyon. So wala po kaming kaproblema sa ating association, sa ating organization.
because we always care for each other and we look for each other. Mga kabataan natin, mga teenagers at saka mga young professionals, please go look for a Toastmasters Club near you so that we will all learn how to speak well and be nice leaders. Ayon kay dating Angeles City Vice Mayor Vicky Vega Cabigting, malaki ang naitutulong ng Toastmasters sa komunidad. Kasi at na pong kaulaga, ako po ing pegumpisan ko yung training ko keng public speaking, makiyabi ako pong declamation. So actually meto nga sana kareng gawan tamong project kita but we hope na agawa tayo pa rin tang magpa-declamation contest tamo, makanyan. Kasi at na pong kaulaga, nung ing anak at inyang confidence na magsalita kayang publiko, datang ingaldo, agamit na po ita. Actually, everyday agamit na naman po ita. Tang imahulagay ng ating biyasa kayang communication. Hindi lang daw ito tungkol sa public speaking. Ito ay pagbibigay ng kumpiyansa at kakayahan sa bawat isa upang maging epektibong leader at tagapaghatid ng pagbabago. How will you be able to communicate itang ideas mo, itang thoughts mo nung mo express, di ba? So, ano pong kaulaga niya, meto nga key siguro requirement in being a good leader is to be a good public speaker, or not just a mong public but even in small groups na I express mo yung masaya sa itang ideas mo. Katunayan, nakakatulong ang Toastmasters hindi lang sa mga profesional, mga estudyante, kundi maging sa iba't ibang industriya. Para kay Ian Cortez, Public Relations Manager ng District 75, ang pagsali sa club ay nakapagpahusay lalo sa kanyang kakayahang makipag-ugnayan sa iba't ibang tao. Isang mahalagang kasanayan sa kanyang trabaho sa larangan ng komunikasyon at public relations. Because at work, I'm the Regional Director at Cambridge University Press and Assessment for the Occupational English Test. So maraming pagkakataon that I talk to clients, that I talk to our nurses, hospitals, kung kaya dapat mahusay tayo sa communication skills. Yun yung tinuturo sa Toastmasters International because we are taught how to speak and communicate effectively. Sa kasalukuyan, mayroong 23 Toastmasters Club sa Division O na binubuo ng halos 500 miyembro. Layon ng grupo na hikayatin ang mga kabataang profesional at Gen Z na maging bahagi ng kanilang samahan upang mapaunlad ang kanilang leadership at communication skills. Ang nasabing pagtitipon ay hindi lamang selebrasyon ng bagong liderato, kundi isang pagpapatunay na ang Toastmasters ay patuloy na nagiging daan upang ihanda ang mas maraming Pilipino sa mas malawak na oportunidad sa propesyon at sa buhay. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo. Palalakaran ng News and Public Affairs Team ng GNN TV 44 nga dinan kayong mata sa kalidad ng lokal na pamagbalita bilang panatang serbisyo kaningang Kapampangan. Yako po Beniginto at ini ing News Force Pampanga. Balitang tutu, Imbalen, susunod.